I'm the answer to your every cry. So illusion for the way behind. I bring to you good news. Angiphindeke ngikubingelele emlaleli egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Ngikwemukeleke elihlelweni lwethu lokufunza incwadi yethu yemihla ngemihla lokuyirhapsody yemaqiniso lebhalwe ngumfundisi Chris Oyakhilome DSCDD. Lamhla-ke ngolwesihlanu til-11 enyangeni yaKholwane ku-2025. Umfundisi uthi bunjalo bakho lobuvela kuNkulunkulu. Livesi lekuvula litholakala-ke kubaseGalatiya besihlanu livesi le-22 kuya evesini le-23. Lithi kodwa tithelo tamoya nguleti: luthando, nekujabula, nekuthula, nekubeketela, nebubele, nekulunga, nekwethembeka, nekuthobeka, nekutibamba. Kude umthetho lophambene naletinto. KuLuka sahluko sesithupha livesi le-44. Inkosi Jesu yasho lamavi laphawulekako yathi, tonke tihlahla tatiwa ngetitselo tato. Ungeke ukhandze emakhiwa athele emanyeveni, futhi ungeke uwakhe emagelebisi elugaganeni. Haleluya. Ngalamanye emagama, nangabe ubona sihlahla lesikhicita ema-olinji, usibita ngekuthi sihlahla sem-olinji. Nasi samangoza sithi sihlahla samangoza. Kanjalo sihlahla sibonakala ngesithelo lesisithelako. Mfundisi uthi nyalo asesikusebentise lokhu embhalweni wethu wokucala lokhuluma ngetithelo takamoya wemuntfu lodalwe kabusha. Sithelo sekucala lesiseluhlwini luthando. Loko kusho ukuthi usihlahla seluthando ngobe uthela sithelo seluthando. Luthando lusithelo samoya wakho. Lesinye sithelo samoya wakho lodalwe kabusha yinjabulo. Uthela sithelo senjabulo bese sithi loko kukwenta ube kanjani. Kusho ukuthi ligama lakho ungunjabulo. Bese kuba khona kuthula. Njengobe uthela sithelo sekuthula lokusho ukuthi ungukuthula. Kuphikelela kusho kubeketela. Ngako-ke ligama lakho ngubeketela, ngobe kubeketela kusithelo samoya wakho. Ngako-ke ungasho ukuthi angisuye umuntu lonesineke kakhulu. Uyabeketela. Bumnene ngulesinye sithelo. Ngako-ke ligama lakho ungubumnene. Haleluya. Kanjalo nebuhle. Ligama lakho ungubuhle. Haleluya. Bese kuba khona lukholo, kuthobeka, nekutithiba. Konke lokhu kutithelo tamoya wakho tichaza ukuthi ungubani. Dumisani uNkulunkulu. Ngetulu kwaloko incwadi yabase-Efesu bekucala livesi le-17 ikhombisa lenye incazelo lenhle yebunguwe lobungetulu. Ngekuthi kuBabe wethu losezulwini, Babe wenkhatimulo. Nangabe uyihlo anguyise wenkhatimulo, wena-ke bese uba ngubani? Kusho ukuthi ligama lakho ungunkhatimulo. Uyinkhatimulo yaNkulunkulu. Akabongwe uNkulunkulu. Haleluya. Asisho nakukuvuma utawusho emva kwami. Ngithela tithelo tekulunga, futhi ngihamba enkhadimulweni yaNkulunkulu. Ngitshengisa luthando, injabulo, kuthula, kanye nato tonke timfanelo letinhle tamoya wemuntfu lodalwe kabusha. Impilo yami ikubonakaliswa kwesimo saNkulunkulu, futhi ngihamba ekwatini ukuthi ngingubani kuKristu. Ngikhadimulisa buhle bebuNkulunkulu egameni laJesu. Amen. Kuchubeka nesifundo mlaleli sitawufunza incwadi kubaseFiliphu bekucala livesi lemfica kuya evesini le-11 kanye nencwadi yaMatewu sahluko sesikhombisa livesi le-16 kuya evesini le-20.
bese sesiba nelihlelo lokufunda iBhayibheli ngeminyaka munye. Sifunda incwadi yemisebenzi yabapostoli isahluko se21 livesi lekucala kuya evesini leli-16, kanye nencwadi yaJobe isahluko se25 kuya evesini le-28. Bese sesifunda-ke iBhayibheli ngeminyaka lemibili. Lamuhla kufundwa incwadi yaLuka isahluko se-8 livesi leli-11 kuya evesini leli-18, kanye nencwadi yaJoshua isahluko se-7. Haleluya. Ngiyakholwa-ke mlaleli ukuthi ubusisekile sisafunda livi leNkosi. Ngiyathemba-ke ukuthi utawuphinda uchubeke ulalele kulokulandzelako. Inkosi ibusise.